tubifurije wa gatatu mwiza cyane mu gihugu cy'Ubutaliyani. Nta kindi kiri kuhavugwa ni match ya Atalanta na Paris Saint-Germain Champions League kabisa final 8 mu gihugu cya Portugal kuri uyu munsi saa 3 z'ijoro ku isaha y'Ikigali. Ikinyamakuru Quotidiano Sportivo nk'uko kireba kikaba kivuga ati Ubutaliyani bwose bukuri inyuma Atalanta, ibyo bimenye. Ikinyamakuru Tutto Sport cyo kikavuga ati mushyiremo imbaraga, ati mumenye ko muri Ubutaliyani. Bikaba binahuriye n'amagambo rero y'umutoza Gasperini mu kiganiro wakora tegura match ya Paris Saint-Germain watangaje ati turi Ubutaliyani tuje hano gukina Champions League ya Paris Saint-Germain, ariko turabizi yuko tuje tumeze nk'ikipe y'igihugu y'Abataliyani ahangaha. Ikinyamakuru cy'Bergame hariya muri quartier ikipe ya Atalanta ikiniramo cyitwa Bergame Echo kikaba kivuga ati please mutubabarire ntimurekure na bandone pa ntimubivemo rwose. Corriere dello Sport yo ikavuga ati vous êtes nous tous, ati muri twese muduhagararire muturwaneho kabisa. Ikinyamakuru rero kigaruka kivuga ko ikipe ya Atalanta rero yonyine isigayemo muri irushanwa rya Champions League ihagararira Ubutaliyani, rero ikaba igomba guhagararira Abataliyani bose muri rusange ntigende nka Atalanta. Corriere dello Sport kandi iratubwira ko Tonali hamwe na Lukaku bagomba guheka ikipe Inter domira umwaka utaha. Ni nyuma yo ko ngo Lukaku abikoze iyi saison, ariko byo yanabikoze kabisa match 50 ibitego 24. Uyu rero Lukaku agomba gufashanya n'umusore Sandro Tonali bagaheka ikipe Inter domira. Sandro Tonali akina hagati mu kibuga, akaba ikipe Inter domira ishaka kumukura muri Brescia. Inter ikabwiye Brescia ati turabishyira miliyoni 10 iyi saison, saison itatu zabahe miliyoni 25. Hanyuma muri gihe cy'imyaka 2 tuzatubishyira miliyoni 35 dutwara umukinnyi. Hanyuma Sandro Tonali ikipe ya Inter domira iri kumupropoza kumuhemba miliyoni 3 n'igice ku mwaka, hanyuma kandi ikamusinyisha igihe cy'imyaka 5. Ariko mbibutsa ko na Juve iyi musore imuriho cyane. La Gazzetta dello Sport kandi yatubwiye inkuru itangaje ahangaha, ikaba itubwiye ko ikipe ya Juventus buriya ngo yagurisha Paul Dybala ufite ngo miliyoni 100 z'amayero, ukazimanukana mu gikapu ukazereka abayobozi ba Juventus ukabwira ati dore ngizi ndashaka Paul Dybala. Dybala bamuguhuka mutwara. Ikinyamakuru El Messaggero kikaba kitubwira ko ikipe ya AS Roma iri gushaka umutoza Pochettino, nyuma yuko rero abanyamerika bayiguze ngo nta kindi bashaka kumva, projet yabo bashaka kuyubakira ku mutoza Pochettino bakamuha uburenganzira bwo gukora icyo aricyo cyose ashaka mu ikipe ya AS Roma. Twerekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru L'Equipe cyo kiravuga ati mubikore ku bw'amateka. Uyu munsi kuri 12 z'ukwezi kwa 8 mu gihe cya 70 nibwo Paris Saint-Germain yavukaga. Uyu munsi kuri itariki bari hurira na Atalanta nibwo bari we buzuza igihe cy'imyaka 50 Paris Saint-Germain ibayeho. Iki kinyamakuru kinatubwira ati baheruka kimwe cya kabiri kirangiza muri 1995. Uyu munsi babikore ku bw'amateka n'ibyishimo by'abafana b'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ikinyamakuru kandi L'Equipe kikatubwira ko Di Maria ntawe uhana ndetse na Marco Verratti. Hanyuma ikinyamakuru kikatubwira ati ni duel y'umuriro bari buhure n'ikipe ya Atalanta. Ibinyamakuru byo mu gihugu cy'Ubufaransa byombi biravuga n'icyo muri quartier utanamenya noneho cyose kiravuga kuri Paris Saint-Germain. Le Parisien ikabikubaza ati uyu si umwaka mwiza kuri Paris Saint-Germain. Ikaba Paris Saint-Germain isigaje gusa match 3 igatwara iki gikombe iramutse zitsinze. Ikinyamakuru Le Figaro cyo kikaba kitubwira ati Paris Saint-Germain ifite icyizere cyinshi cyane kuri iyi saha y'iyi mikino ya Champions League rwose. Paris Saint-Germain ifite icyizere cyo gutwara iki gikombe. Pourquoi pas? Twerekeje muri côté Poitou Charente ku kinyamakuru cyitwa Charente Terrible kikaba kitubwira ati Paris Saint-Germain na Atalanta ati Paris mu dukweto twayo. Niho kuvuga ngo mu Kinyarwanda genekereje cyiza cyane, niho kuvuga ngo Paris irashikamye noneho. Haba bakoresha ama expression hatari. Ikinyamakuru L'Equipe cyo kikaba cyatozanye hano line up ishobora kubanzamo hagati y'amakipe yombi. Paris Saint-Germain kugira ngo ureko nta mikino ifite irakoresha abamiliye récupérateurs batatu, Marquinhos, Idrissa Gana na Herrera. Ni contre attaque ahangaha nabibonye ahubwo n'umuriro. Baba we match baricana. Twerekeje mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru AC cyo kiratwereka Martin Odegaard akaba ari umusore Real Madrid yatije mu ikipe ya Real Sociedad. Akaba ku munsi w'ejo ngo Zidane yavuganye nawe, akaba rero Zidane yamaze kumubwira ko amufite muri projet umwaka utaha agomba gukuza gutangirana pre-season n'amandi. Sport Catalonia yo iratubwira ati duel ku bitego. Lionel Messi ndetse na Robert Lewandowski kuri wa gatanu baricana kabisa abangaba none muri kimwe cya 4 kirangiza cya Champions League kibere mu gihugu cya Portugal kibutangira uyu munsi. Messi ibitego 115 akaba ari buhure na Robert Lewandowski kuri forme za time muri saison nayo muri Champions League amaze gutsinda ibitego 13. Uyu munya-Argentine akaba ari mubi cyane, amaze gutsinda ibitego 12 gusa muri quarter finals, ni meilleur buteur wa quarter final. Ikindi akamaze gutsinda ibitego 17 muri match 16 ahura n'ikipe zo mu Budage. Satana baricana. De Milan yo mu gihugu cy'Ubwongereza ikaba ivuga ati Wolves yababaje Abongereza
ni Wolves rero yatsindwaga n'ikipe ya Sevilla muri Europa League kimwe cya kane kirangiza igitego kimwe ku busa cya Lucas Ocampos cyo minota ya nyuma mu by'ukuri bikarebe byabujije abongereza amahirwe yuko amakipe yabo yari kuzahurira muri kimwe cya kabiri kirangiza bakaba bizeye ko ikipe imwe iri ku mukino wa nyuma wa Europa League uyu mwaka. Demira kandi kagarutse kuri Gareth Bale wabwiye ikipe ya Madrid yuko aracyafite kontra y'imyaka 2 kandi agomba kuyubahiriza akarangiza kontra mu ikipe ya Madrid. No kuvuga ngo Gareth Bale iyi season itaha aremera kwicara still yicare ku gatebe k'abasimbura ajye yirwa seka gusa kosha hatari kabisa amafaranga ni mabi. Demira ikaba yandika ati you stupid atwaje cucu. Akaba rero umusore witwa Bori Ngori ni umudefenseur w'ikipe ya Celtic. Uyu mudefenseur wa Celtic akaba nakinye n'ikipe ya Kilmarnock. Celtic ugakinaga na Kilmarnock yaravuye ku munsi wo ku cyumweru, yaravuye mu gihugu cya Espagne araza yinjira muri Scotland adakoze karantine. Ye baba we, none byatumye match za Celtic zose bazisuspanda zose zo muri weekend. Ibinyamakuru byose byamamaza ariko uyu musore yasabye imbabazi. Celtic nayo ikaba yasabye imbabazi mu by'ukuri, akaba rero bavuga ati ni gute tubahiriza amabwiriza abaturage. Daily Star rero nayo yagarutse ku ikipe ya Wolves yasezerewe n'ikipe ya Sevilla muri kimwe cya kane kirangiza cya Europa League. Ariko ikinyamakuru cyandika ngo umuzamu witwa Bono ngo yakuyemo ngo penalty ya Raul Jimenez. Ninde wabwiye ko yitwa Bono koko? Ibinyamakuru ni hatari cyasekeje abantu cyane. Daily Mail ikaba yagarutse ku ikipe ya Southampton yamaze kugura Mohamed Salisu, akaba ari umudefenseur mwiza cyane w'umuhanga umunyagana, bakaba bamukuye mu ikipe ya Valladolid kuri $10 z'amapound. Uyu mudefenseur muremure cyane 1.91 Southampton zikugura cyane, ikaba yamukuye rero mu ikipe ya Valladolid. Ejo undi musore mu 2017 yakinaga mu gihugu cya Ghana. Uyu yazamukiye rero muri Kumasi Barcelona Babies, akaba yamaze rero kugera mu ikipe ya Southampton kabisa. Tumugira ati bonne chance kandi tuzamubona akomeye cyane. Nuko Southampton yagiye igura ba Virgil n'abandi igenda ikizane mu defenseur umuhanga nk'uyu nguyu, ejo undi kamuryamo amamiliyoni. Les amis, mugire rero umunsi mwiza cyane, Imana ibarinde. Turongera muri Stress Foot nimugoroba ndetse na football commentary kuri Radio 1 Atalanta ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain.